tugas di bangku sekolahan. Gobane jegek sajan, bodine langsing lancar. Sang Madonna sekolahan, deket gurune dot ngelahang. Saya keno rayuan gombal para lelaki hidung belang. Meke siap tiang mengenehan, taen tepuk tiang di jalan. Yo masuk ke hotel penginapan, ternyata wanita panggilan. Oh Madonna sekolahan, jegek misi langsing lancar. Ternyata di luar sekolahan dadi wanita bookingan. Oh Madonna sekolahan, gobane polos menawan. Sing menyangka dadi sewaan, bapak-bapak hidung belang. Siap tiang mengenehan, taen tepuk tiang di jalan. Yo masuk ke hotel penginapan, ternyata wanita panggilan. Oh Madonna sekolahan, jegek misi langsing lancar. Ternyata di luar sekolahan dadi wanita bookingan. Oh Madonna sekolahan, gobane polos menawan. Sing menyangka dari sewaan, bapak-bapak hidung belang. Sekolahan, jegek misi langsing lancar. Ternyata di luar sekolahan dadi wanita bookingan. Oh Madonna sekolahan, gobane polos menawan. Sing menyangka dadi sewaan, bapak-bapak hidung belang. Dari sewaan, bapak-bapak hidung belang. Adi Ermi Bandung sayang, dingehang jani beli metembang. Tembang rindu ulian mekelo sing ketemu.
ragu metunangan mengkeb-mengkeban. Pado-pado subuh ngelaku renan nangin tu sing nyidang mengengsapan. Adi armi Bandung mai buin metunangan, beli dot pesan bermesraan, caro duga sepi dan adi armi Bandung beli kangen pesan, napi mali inget duga diranjang adik di beduran, beli di betenan. Beli kangen beli rindu metunangan mengkeb-mengkeban. Beli kangen beli rindu mendesah diranjang. Adik armi Bandung sayang, nuka ada inget ajak beli ane pidan tain ajak beli metunangan. Ya dia stuni ragu metunangan mengkeb-mengkeban. Pado-pado subuh ngelaku renan nanging tu sing nyidang mengengsapan. Adi armi Bandung sayang mai buin metunangan, beli dot pesan bermesraan, caro duga sepi dan adi armi Bandung sayang beli kangen pesan, napi mali inget duga diranjang adik di beduran, beli di betenan. Beli kangen beli rindu metunangan mengkeb-mengkeban. Beli kangen beli rindu mendesah diranjang. Duga si rago nu masuk di bangku sekolahan, sekadi tu sing taen mepisahan, setato bareng saling medemenan. Tu sing taen masuk kelas sekadi anake kudu kasmaran, sing peduli ado pelajaran, yang penting poli medemenan. Sai bolos tu sing masuk sekolah, ngaku negelem teka
teken wali kelas. Reramo cuma tu sing taen nawang, padahal ne megedi uling cuma ngali hotel penginapan. Memori nakal dugas di bangku sekolahan, subuh nawang anema dan penginapan. Ditu irago memadu kasih medemenan, ya diasto nento dilarang. Memori nakal dugas di bangku sekolahan, ulian keliwat budu ngasanin kasmaran, terhasut setan ulian keusak zaman. Akhirnya itu sing tamat sekolahan, subuh ngelah belingan. Sing masuk sekolah, ngaku negelem teken wali kelas. Reramo cuma tu sing taen nawang, padahal ne megedi uling cuma ngali hotel penginapan. Memori nakal dugas di bangku sekolahan, subuh nawang anema dan penginapan. Ditu irago memadu kasih medemenan, ya diasto nento dilarang. Memori nakal dugas di bangku sekolahan, ulian keliwat buduh ngasanin kasmaran, terhasut setan ulian keusak zaman. Akhirnya tu sing tamat sekolahan, subuh ngelah belingan. Akhirnya tu sing tamat sekolahan, subuh ngelah belingan. Tiang muka berita hangat tapang tu sing ketinggalan. Ado kone video viral tentang permasalahan perlendiran. Oknum pegawai negeri medemenan, pado subuh ngelaku renan. Yo ngai video koleksi personal, HP hilang, video tersebar.
oknum pegawai negeri lebihan krano mengisi jam kekosongan. Video viral berlendiran, nejani jadi permasalahan, akhirnya tersebar. Video viral berkapleran, nyenun dan nyemage keketo, harus bani tanggung resiko. Sedua-dua nengkeban bangke, pasti ado jalan bakal mebo ketaro. Tiang muka berita, berita hangat tapang tusing ketinggalan. Ado kone video viral tentang permasalahan perlendiran. Oknum pegawai negeri medemenan, pado subo ngelah kurenan, yang ngae video koleksi personal, HP hilang, video tersebar. Tiang subo tu sing heran, nak mulo liu berita tentang perlendiran, pasti oknum pegawai negeri lebihan krano mengisi jam kekosongan. Video viral perlendiran, nejani jadi permasalahan, akhirnya tersebar. Video viral berkapleran, nyenun dan nyemagai keketo, harus bani tanggung resiko. Sedua-dua nengkeban bangke, pasti ado jalan bakal mebo ketaro. Duga sepi dan di bangku sekolahan, dugas tiang maro menek bajang. Di SMA itu ada guru idaman, ada ne guru Santi, jegek putilan seksi nganan, tiang dot ngelahan. Guru Santi guru idaman,
tutu sing ngelah modal tiang bani nyilihan awakne langsing lanjar sekadia cekel gondolayu kulitnya putih pipis hujanan aduh guru seksi idaman sledetane sekadi taktit nyanderin hatin titian ulian ado guru idaman ngaenan seken tiang melajar jadi juara di sekolahan. Subo ketunangin tiang ya dia tutu sing ngelah modal tiang bani nyilihan awakne langsing lanjar sekadia cekel gondolayu kulitnya putih pipis hujanan aduh guru seksi idaman sledetane sekadi taktit nyanderin hatin titiang ulian ado guru idaman ngaenan seken tiang melajar jadi juara di sekolahan. Oh guru seksi ane idaman marosut megelanan marosut medemenan boyo sudrago metimpal nak masih dadi irago bareng bermesraan ya diastun irago metimpa gumi caro jani liu tepukin beli lohlan muani bermesraan ya diastun yo subuh makurena yen subuh pado